social media dong ngaji tangkap bola IPP President Rajan Timung kan ninje pondo je education department dong voreng abar apor corruption tepik adan kan makos 700 kuta post mangke anan kendun kopathan nang hin problem he lo so lambang jadi ya hok pe lambang ke hai corruption lambang ke non pele ni ke ninje mom kali corruption lambang ke non jitu education department le ki do chot polang kali de who kitcheng pentame ni libang ke corruption lambang ninje pik lo non education department richard tok bialam Rajan Timung atum IPP bank ninje dia prang pentame tuliram rong hang a hemasor ka jeteron pida je ranger atum pen de hai tuma post kwan anma 4th grade 3rd grade kwan ansi ki anma akai ta ninge lo nang than pik lo hai tu non se ame ki prang lo je jong si nang tuma thala isi sia post jong si kupilo 6 pen 12 lakhs paisa jong si en bolote nali tu hisab mo 700 to post bolote 1 crore paisa lasila so bostu bang jong si hok pet bolote nonali tu nar julo misen lo jong si hok pet la so jitu IPP atum pen jong si ke claim hok bolote la banke inquiry donangji la pen la so bostu bang jong si aproman potro do bolote ala tu hok lam jong si paklang claim bolote la ke case tame pinangko la pen congress adin hutke nili education department si dolo mani jong si nuja phone nuja ke air ki endo plote corruption hebi nang paklang oi van pini tame challenge lo hasu pota inquiry dona non ta CBI inquiry pina la siala IPP atum jitu ki pula ta che dono lo neta CBI inquiry pinai ba CBI inquiry pi vek nei la lopote aki ek aki lok ko pia kalar ma hebi ahok bek lang ko la sila to abang ke thang tawe rada tum han bil da pipe sakuri kam butame pipe lo la tum ke bepari ke la si modi ke ami thang da chikulo ne ke bepari mone jasi ki pudo jar dekhot roja bepari roja bekhari Karbi Anglong ke pini ani ke modi da bepari lo Paso pas India wastawe Himanto Biswa Sharma ta piso pe apurial tum bepari lo bekhari lo Karbi Anglong ta tuliram rong hang la peniem to apurial bepari lo rat ke bekhari lo lahalo ni puye bangke ratung ke matro tangka paisa per dhere chap ta din chine munit kisum biduk chubin chine Karbi Anglong long last chance to the election da pulo ko gupilo halaso 1250 टका पे अलाम की पु है पीलो मानो हां सांग पे थे तक पी पक्कम तो बोलन के पुराना दो न पीपी ने द 10 लाख 10000 की पी द हम तबेलो गवर्नमेंट के केरांग पेंसी जे शेयर नामरी रूप नामरी जुई नामरी फुर्ती हलासो नि ये ani पे चीना पुजे सो गवर्नमेंट के फेल हो जातो एलो बेलेग दिम लांग ना एलो ban pani langit ete langamo hang ta claim on claim thek meeting pa dui phai da crore paisa khoroji non ha sip sabar pe the long bang lang mai lo tum dong mukal hai rian ta lang tu hai ditu di sister long la tum thang ke rap tu dekhe la si la so tangka paisa ki en bulo de hedi la ke hingno pe galam lo isi ning du galam lo je rat tuma pha je la an ki pasum je la an tangka paisa rada tuman ke hang ki pan hok bang ke la ki kunu pode che don dun dekhe la penjong si la son hok polote la ke a paisa ma si sabu ne wo an 1000 crores ne la tum 700 posts 702 posts if they happen to take 6 to 12 lakhs rupees this is the figure it shows here I don't know how much it will come लेकिन हिसाब तो देखते हिसाब तो है लाना पैसा के नीचे नहीं लगे लिराम नोंग हांग पे रिचार्ज तो बिकी चिठाक नीचे नहीं पड़े जोंगसी राजन तिमुंग IPP a president
President Jong say, "Ahap kulote, this is very serious, and with this particular money during election, they are going to buy each and every waters." Laso pensi muni tumke angke nami po election ahut angke ako muni tumhan chinek po. Lasi rather tum chere no. They are depending everything on corruption money, and they will purchase you during election. Nangkin nami phandok si poisa chiti. Lancho tagalilang forest along poisa penta lata nali tumang no paklangi. This is the figure. If they have carried, they have collected 15 lakhs rupees per teacher post. If it is 702, the amount come to this much, which is I don't know how much discount, but this is what IPP President Rajan Timung has claimed. Very disgusting. No. Kan ang border ang sa kupilo di sila may halapan la sa border la pinang kasi sa ko. Kita naman ta solve tik na sa problema. Border alam ke pinya ni tanane ke solve do. Ta Congress adin ke border ke protect ki phanjene. Ha block 1 block 2 na puna. Lapen apart of that Nagaland border na haladak dhonsri na tar sud inut Asia supisar pen anta Nagaland na tum border to along above do. Ta pini ani dak jitu Karbi Anglong long Meghaloi puna haladak long bangke rada tum sikithia themala dak bangke rada tum hanke protection ye phan army police military officer nambe. Asa sud pen na ne puloke compromise Nagaland border puna Meghaloi border na compromise lo ke jor. আজি তো আমি চিন্তা কৰিবলগীয়াই নাই আজি আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই আমাৰতো নেতা আছে না হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা chief minister is there with us. He is the chief of NEDA. He is the convener, North-East Democratic Alliance. He should have called these people and resolve all this issue. But how come such a big leader and unable to resolve all these petty issues? Nalo like chichi lamba ke neta dito leader ko pike whether it be Manipur, whether it be Arunachal, whether it be Assam, whether it be Meghaloi, Mizoram, all these problems should have been resolved without creating or bringing any problem and issues to the general people. Itadu ebla samanyo কথা লৈ ইমান ডাঙৰ ইস্যু হৈছে যে আলটিমেটলি কষ্ট কোনে পাইছে পাব্লিকে কষ্ট পাইছে সেইটোৱে কথা দিস গভৰ্ণমেণ্ট ফেইল ইন এভৰি এৰিয়া আৰু ৰাইজে সিহঁতক আৰু বিশ্বাস কৰা হোৱা নাই আৰু বিশ্বাস নকৰে আৰু সময় অপেক্ষাতে আছে সেইটোৱে